นี่ละพอโซพิเตหตุนนี่โคเห็นสมขัดของเขาลิมโนเมนอีดังยังไงผลนะดันถ้าไก่อุตุมากับป้าตัวก็เขานะครับjadi bam lang thu ti akan post pancu ipitin na gyalo itam comment ho ka sim na ti jat jat lung nyaw nyaw ki son la lom jeng na ka ho pi pa chun lung thim theng sela apan la dan ho le boina lo dan boina dan ho ase hen kin ka sinom jidang ai pon ke jadi bam mi ka hin na jadi bam ka ti wanga tameng long ka hi ben kyo jiribam kiti he nau chiket ahe nai ahi wanga he ka sei nom pen so emi ho gam mai poi mai thei bengali tam pen mai thei ba na bengali emi kho jiribam district a net no mole sim kham hi lo ti dang nei iti sei dam no mo na sa kit de hen kholi khonga am bo ko emi kho mai jiribam a khotam dom phai tol kiti hola tameng long kit tat bung kiti hola tameng long kai mai kiti hola kholang jirba ma pat kilometer som nga wal kit ipizia chu jirba ma mukhalo wa jirba ma population ai mi ku kichapa ku kimi zat mam tiong he chen lo wa chu itiat nan mo oi mo yang ham comment a chu na ke kalung kha mai chu jirba lang hen hung mu kha ho le jirba mi ho wang chu net thiam do he kyong jiribam ka kiti banga he Tamenglong district ka hiu cho ka kho ko na Tamenglong to jiribam kinai cha kitila boundary he ajiribam mong emi kho ga het thei pe na rami weng kiti ho chila mai thei kom jiribam district au ma hi banga in somli som nga kal he kit lo mong bung sijang kiti ho so pi pau jang roste chen na lang ho ko la in tam kit lo na cho ko jiribam hi yang ai le mar ho kho thum na li ham om ago ma ho sai som thing lo cho ei mi kho i pi ti la no chun thwe to lo wa je i pi tinga mai lo to na chai do mau ham na tha thei lo ham ti hong na nan sei lo ajiribam mi ngai do ho tinga no ma nom lo hin na so pi te ho ka ga sei nom pen chu amun amol long mu khalawa mo pau te ti pa cho hin na to thu ran la ka nap lo na thuin sei pa khon aki tham lo dan le sorry aki kap to lo dan le ki to ta wa thai nau lam panga thuan se hin na ho nop dewa na wa bayar na kai khom wa sa lang thang langa na so pyo mi thigam dita nan tiu che henge a hin nai dai jo ki sai dham na ajir bam langa ei mi hong chun mo kap thei thil hi lo cho lam kalang kang po pilam ho banga ei mi asang chiang lo hi langa kholi khonga ham bo net du khat ya tu neu khat nen het them do kan nomen athopi choi poi yong la comment ho chu ka sim le jirbam hung mu kho wang khun na dam lo do hen na jirbam ga ti ba nga chu jirbam cha lam kalang kang po pilang ho bang athopi ta hi lo hen na amin than na cho boundary assam to kachar district to boundary a chang wa chu kho district hung thapan pan hen ning komam kana na cha ko emi kho ko thumam li ham bo o mai chu emi ho gam hi lo pi chu ai poi ti lang na ma deu ai chen chen na hoi gam mo chu hi na atam zo population ho 90% ho mai thai hin na kabui rong mai bengali ho to ne deu khat bayar sung jangang bengali pau mai thai pau ki jang cho salang lam ka khopi kang po pilang ho banga kol ho yang ai pawa ho na te lo jiri bam khon ania olen bengali pau mai thai pau ki tho ya cha boya boy an la ka pan han sei pen chu ka ke ho na ho na phate chan ka pang jeng oven ei kap law ka kap jeng deu hi tia sei hin na hi chu khoi pitin het thiam thei lo ham comment chu ka sim ti jat om yeng na dem li go yeng na no mo ka sa thoben yang a lo thei lo hen na ama hong kho saget wal sagup sagi saget lang he tia hen na tong thei lo a moi ta chu tameng long a ei mi ho kon mo jiribam pa kinai ya chu jiribam area ka ga ti thu hen na ke ho jiribam ka nat pha nai sai lo piu ajiribam mo ei mi kholi khonga ham bo chu ko go ma population ko mi sang khat thing lo deu jo suknu mo re lang hong che mi khopi chu ka het chu ken no jirbam che mi gam hello pi chu tameng long chu la boi nam lo ki tela mai thai la chiang lo mi long to ki chiang itia ki ne a ki don kho ma na ya hi nau khat
het to lawen ya kai hi answer question mo bol ji po ten comment ho na ha asat thim jin an la te sa pu ka pa to ka ga ke ho na chu patian ngai lo chen lunglet oma zo cho thu sei khom asilanga asa hi lo pi ahung mu khalo wa chen suknu ban na na hi we more ke chai teng non na ne deu hi ti na sei chu hi chu khong ngom na te nga khu mai lo tamang long district nga hong lut deu ko ta sanum lo chu tat bung phai tol te ho tamang long district ka yu chu mo ajre ba ma ba yar ka kai ji tho ya chi nau khat kan su chen na hen na athu pi yong chai poi yong na na het thiam deu ka nok chu ajre ba mong mo emi kho kho li langa ham bo hi ti chu kan phom do hen na ka het kel lo la adam ko tamang long ka yu atamang long langa emi ho ko lam kalang kang po pi langa zo kong pan kin ai chu gal kap dong dim se naw ma hi na ko song bulun tar ho yo i cho ki ha sei pon tin emi kho to kha ngai ngai lo mai lo ho mo ki chai yang di wa ai wa nga i ma cha hin bol lo ju wa emi hon i ma cha ki bol thei lo ti chu kan phon do hin emi hong ki ging sa mo ai thil se bol ma sa sa chun mo ki po ding ki tel chu thu chop ma hin ki sei khel ding ai mai lo ni hung tha lo ane e du e hon nong i ka tha lo te ka phai langa pana helicopter a chi chiang deu na jirba ma khamo ding ai ya kai free hi ya chu kan sei he jirba ma ai mi atam poi ni sang ni la ti bo ka hi mai thei tam pe na paten ki khol la du chun district khat chai jiam lo ai mai san mana ka sei hi pon na thu he he chen je hotin iga mu kha lo na ga ma mo pen dang hi poi social media jong na ti pa kan sei he ka ki pa